Mayam Utaram Okchari, Impact News, Manung Hutna get home, Manung Hutna, Mayam Puno Utaram Okchari, Maroing a sea, Queen Tamari topic, how give Jay Kiadagi, Manipur, Houses, where but Twiper, Kanglup Sigi, Iran, Nataba, Sigi Mamang, Tongan, Manipuri, issue Mayam Clerami, issues in Sigi, Maratagi, Manipur, quite a job, Hazek, Kogi, India, Ging Namkaiga Tangana, Lady of Myanmar, Haibalam Sigi Matang Sigi, border fencing issues, Masi, how give Jay Kiadagi, Masi Jay at Lagba, Masiki, Lamgi dispute labor, Jagam Coxway, Adu Opozik, Wediba, Manipurki Pali, Sarkar Sina, Haziki Ladiba, Irangs, Amadi Ladiba, Tolaiba, Mapani, Changalaiba, Michain Mayams in a Maramoga, Hazik border fencing, Torokta, the Habiki, Maduki, Maru from the border fencing, Toba, who keep off from Polare, Adu border fencing, Manipurgi, Hajuk, Choba organization, Coxway, United Committee of Manipur, Haiba organizations in unless Masiki dispute, Masiki Tangdaba, Masiki Chapchaba, Makangti, Makai, Masiki, Hazik Labor, border fencing, Tawayaro, Habu from the Chimbalari, Adu Amarum Hazik free movement regime. Free movement regime the 2018 they exist to Adum Bambasi Congress, Langaki, Paling, Matam, the China Giba, country any Gimarata, trade, Madi, healthcare, Marila, Nabani, Tongan, Changchang, the 16 kilometers without Biza Masia Yaramani, Adu Hazik Wediba, Iran's in a Maram Weraga, free movement regime, so Lotok, Wapam Lere, Aduga, Sigi, Matatamu Court Toromi, Haji, Assam Rifles Director, Masiki General, Wediba, Lieutenant General, Masi Nair, Napondo, Kimatungina, Masi Security Region, the Lotok Pani, Habi Wafam, the Chimbalari, Aduga, Amaram Damu Hazik, Ladiba, CNA. Chin National Army versus Jomi Lupki Jet Arega, Hazik, no wake up number, Amadi Mishima Yawi pausing later, even Jet Aregi came power, Loxan give you from later, Hazik says CNA Kanguna. I don't see Maru in a queen and see Tamzari topic C, FMR and border fencing. I don't see Lady but topic Sida, Manuena. Manung Hutna Canada win of the Hack Tangan Lengson Biriba, Ozaning Tokongzam, Ibumo Chowini, Executive Editor, the Manipur Mail, Oza Bumochawi, a very good evening, Taramukchari. Aduga, Maya Idang Lengson Biriba, Oza P. Sonamni, retired IPS, socio-political commentator, Oza Sonamni Sutaram Lokchage. And last but not least, we have another guest. He is none other than Jitendra Ningomba, President CCSK. Hazik, CCSK President Tobiri, Alusigi Mamanga, Manipurgi, Kokomi, coordinator, and the Tobirami, Oza Jitendra Sutaram Lokchage. Manipur, I'm like I think 35 key. Tanza da equity kind of 1,500 key Tanza the equity community saw Jagam with a Manibu after Treaty of Yandabo, Treaty of Yandabo, the British Myanmar, Aniga, Maraka, Inagiba, Treaty Magi Makana, I say, Kutak, in a Makada, equity, Mang the Chow, Ladamba, no pork. Tonga Lane Chowba, Kuyam, Park Sokoba, Kabu Viliki Zagasi, Kitang Masida, say in a Bapotama Lagiba. Then I don't know Kanda, I quit Manipur, India, the Pulakanda. I quit Manipur, India, the Pulakanda, heck, equity say he comes say Humari, say Manga Togimanga, Indiagi Prime Minister, Dugumba, Matamduki Jol Neruna, I quit Makwigi, Indiagi, over geopolitics key over Port Amaying, Akanda, and the Manamun Nico Boramusung, I quit Manipur Anisi. Accent song of the port of Malay by that. Madugi, Portugii, Akwegi, Huziki Kanose, Akwegi, Nangi, someone Giganose, at the Iho and Tanaba, Mingo the Pitokraba, and Manatonga Kana Huziki, contemporary Tanzasi or Kana, the Equina, Sigi Mamanga, Matam Kragi Mamanga, Akwegi, Heck, Maniputa labor issue could you say, the Sangamag the could demand could see for the welfare of the people, Aduga, Equigi, Tungi, Generation, Mayang with the civil society organizations now. How we want to mang the Langston Biriba Quigi, Tamoki, Kanosu, Han, Mamang, Game Sugar Holopoda, Azuma Equino, what is one that one will be Nata. Sman or Kanda, Hujikna Mo, Equina Madam Krigim among the Lady Border. Gi pillar gi su ekoi na lamang bagi lamang hai bagi koi khangna lamang khangna machu kamdong na koi control to gadi hai bagi batam du ke political gi oiba makura achumba right direction achumba lami chat bangam gi daba politician mayam mana hai ko adu pot leiba mamang hek si uju ko ri basi gi mamang gi hakta ki sarkar du su ekoi gi maru na border pillar hai gadi koi UCM muju mamang de pan bigi to UCM gi adu ke voluntary mayam manipuri mayam adu mafum adu khundale leiba mayam suksna pro pillar number IT1, IT2, Ladina, Sigi Mayam Sing Sigi Manang, I could yap movement dogre.
India government mafum khara hujik sengkoli ba border khara khajal li ba se masi posi khadal ba matamda akhoi gi lam yamna mange adan border si moru ina traditional oiba boundary haiba ma adugo geo teki gi yeng kan da yeng ani thungna lei haiba traditional da ikona sing part to real che kodu mana sigi turel sigi wangodi akhoi gi ni sida u pami ma hoboni sida khoi laisang ma lebi ne se khoi traditional go boundary ne ba modu podo pura thuara kan da India government na maming khakte gi on tor kan da mingon da pithok gi na ma da border pillars khajlak pa ne ba madu da akhoi gi oiba akhoi gi makai de gi ha na pak sauk duna le mai khoi lam che khaje pisak dana hujik si 22,327 square kilometer kang ngai ba sida mu hujik khajali ba posina amuk asigi mo khagi batar ga di akhoi huge asai 398 kilometer sang ina khoi gi tainari se Manipur ga to adu asuma mayam mangani hana akhoi na muji chap chap ma khangding di khabi ganu haina akhoi na su lawru ba haitar akhoi miyam ni ko kharu da aduna hujik se khabi rak pa matam da ko khabi rak pa matam da na akhoi gi sangak bugi nuai ta ba akhoi gi lam henjin bugi mangi ne bi nuai ta ba adu khad ra na mu hujik lai ba issue se yamna free and flow da chang ba se masi gi problem lai ba si problem se lai ba de gi koin kan na lawre akhoi na su haina hana mamang da lejen mu kukumi gi level de gi su tongan ba level achok chok ba mo gi India government gi awang bu thak tor ka na masi gi khaga da bani hai ba gi pot se ma khabi bu de chop da khabi ho ba pot am lai ba si gi marak si da irang ke tok se le irang tol bu di gi di makoi ne FMR free women regime hai ba posi ma tawbira ka anda akoi hana kilometer 16 kilometer som da free oi ba do hoji do tingani ai ba pot am lai re tingani ai ba posi ngarang nan bu gi akoi inkan na bi ba koi gi India gi army gi kano amana akoi ja kano general ko ki ke na ya na hai ba da akoi ki pe da pot mo phaw ba da hujik khari ba free movement regime si gi koina hujik hana le mo poto ko suspend tawre na hari bo se hujik le issue ji gi manung chana na haibi usina koina harina hujik le issue Manipur thoi ba issue se illegally immigrant mayam am changsalak bana maduna oibani haidana as a part of haidana why season arga India gi external affairs minister Joy Shankar so high le bo se thaya ine na man hai kana kani security region da kan taw security region kai no security region da koi kang di akoi dai hai bi usni kana husi thoi bi ho se illegal immigrant ni haidana hai bangam ji kai gi no thaya ine ba pot ma tawdi tawga tawningum tawba pot ma khak lei hai tare aduna aina yamna nungai tribadi husi ga hai bi se aina husi ki akoi gi ngasi gi to biksi gi mari le na ikoi na sun kuding ngasi gi si platform sida tongan ba media gi akoi gi tom tv gi istv gi sk tv gi is ko mayam sida ngamne ri bo posi akoi hadan na repetition tawre husi thoi bi ho se atai karim te ginate illegally immigrant mayam amna la aka illegal immigrant hai sida akoi na season war ma narco terrorism gi thabak tor kan da duna funding tor kan da illegal immigrant mayam la ka koi gi thabak se akoi de thol ko thogok se masi gi pose khang India government puksel sengna akoi na hai bungam da ba lok thu bungam da ba asi gi posi ne akoi na pin di je aduna makhoi gi oi bu pet hujing makhoi ga marup oi rin hai ba akoi nu jare thogdo mo thogu madam da sipai chang gu akoi ma hai se sipai chang gu akoi sipai da thaje budam de ba manbi sipai du changa ganda haili sipai du changa ganda ai khogi yengne bo ri ba aduguma narco terrorism kangu do makhoi di suspension of operation gi khudong sa ba lori haraga to na tinara le kan ai khoi da ete to no gi pot am le ba masida ai ne yam hiding sa ai ngasi je ai mayam da jeng bidi ba mayam Manipur mayam jeng ai kan mo so dog jige ai ne si uli se si gi pose ai khoi gi north eastern gi part amani si Myanmar gi part ni si gi jaga ji khoi gi Manipur gi kan area ni sida ango bo dot am le se masini beli gi part area ni duga le hoi ba anga machu sida kan gi kasin gi gi lei ba mayam sing si taw ga na huji India government ka shu tongnariba suspension of operation chathariba kangbu ZRO adigi no UPF kina masigi group sigana Manipur India se thugare kanda tongan ba separate tongan ba lane am sem gane yani United Nations si thagar krab paw ba India government am ko gi mayokta haini ka ginoba FMR se masi hanadigi su masi lothom ma ya ni karma ground in good faith 16 kilometers to and pro chatok sin yam na good understanding hajik geopolitics se laiba se international ki issue laban any sum jeng jabada
चाइना की मकुट फजना में याउरी मोहिना म्यांमार से डिस्टेबलाइज्ड इंडिया से मोहिना डायरेक्टली मोहिना अटैक तो सुंगम दबा बट कंट्रीज सिंगसी मकुट से थिंगल से श्रीलंका दे का मकोई ये करी है नहीं कोई ये सीक्रेट मो ये जहाज का पूरा कोई वर्ल्ड की पुनः कोई इंडियन ओशन अमदे वर्ल्ड का ओशन पुनः मुझे लोने सर्वे तो वो कोप का समान श्रीलंका तक न पूद पुसलक पा श्रीलंका न लोन लोगों में सिंगमंगम दबने एस्पाद इंडिया की प्रोटेस्ट तो न मोहिया दबा मुझे खरे मुझे थर मालदीव का से इंडिया की मतेंग में तो लेबे हिंगम दबा मीनी न पूद पैसा में भारी दे पिछल लगमु इंडिया की अगेंस्ट मुझे थोरक पा मुझे इवन बांग्लादेश में चाशन के तो वो मुझे बांग्लादेश से गम दबने लेबनी अदगी मोने तौरीबसे ला इवन पाकिस्तान मा मोने मु तौसले मतम मते पुंकोई कोरी इंडिया सितनी मोने पामस मो यूएस गुमा रशिया गुमा ते कंट्री के जगन मो दि मोय करीम द खंदे इंडिया सितबु लोसन मंगम मबदी इंडिया से कोडलुन तौरग मोय मखुन मखुन पुल्ले थमंग मबदी मोय से वर्ल्ड की 1/3 गुमा कंट्रीज पुनमक से फिलिपिन दे होरी बा अमद होरी पुनम से कयो बंगक्तनी इंडिया nga थंबदु तौबनी अदुन मसे यम चावग्रे चाइना की मखुत फजने जाउरी नाउ द इजराइल apparently Israel moi ye godfather ni moi pokpham ni mari mata ni haidun su khan su mi lising kano chat ki khok ki su jaw khot moi ya soldier ka moi de point to busam jawri ye mako ye muk thingjele plus American Baptist Church Council plus United Kingdom ge government dinatte maki envoy Miss Fruits Bayona chugumba kariumbol chuba kuma dispute tarak po ama matar po tanja da nang namase mayam the world ki body puthok da mandi haidana man completely wrong narrative pi dana single lebe mayam punama kisu khangje da ba isam jo mio sing like aboriginal dona lebe ka man haije laktana moi mayam bo meti khra chakot pa community loina phu dana khotna lehin dana halan khotna loire we people who sit wake up khud de Christianity ni Christianism so mujang salak pa manam the American Baptist Council Church another very super power in the world ma koi na mas movement se tor ga moni even the पुकटपा अपम अपम पुनु से क्राउड फंडेड के पैसा से 100 करोड़ 200 करोड़ मो दिखाई के लगा तौरगा अद दुम कैंपिंग तौदना थामगा तौर से तौर हजिसु लोइन लेरिबनी बाय एनी मींस तौर इवेन द चलगा मस्जिद वांगहन बा लाइक द डेविड कैमरून दैट फेलो ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर हाउ दे कन्विंस हिम टू टॉक अगेंस्ट द इंडिया दिसक सुनक मसा मक लेरिबनी इंडिया गा कोई के कनोगा ब्रिटिश अमेरिका होल वर्ल्ड को फजना लोइन लेबिन मुस्लिम कंट्रीज वो इंडिया द लोइन सपोर्ट तौरबने मैक्सिमम एक्सेप्ट पाकिस्तान मनी नतना अदे एनीवे मसी टॉपिक मसे को वर्ल्ड वाइड इशू तो मन तौरी पुन मसे ओइदबसे ओइनब मसे ओहिनब मोहि तौबसे मसे मै मकोकनी मोहि थादग्रबनि मोहि मसे बाय एनी मींस बाय हुक और बाय क्रूक तौगना मोहि खजिखर अमनते पुगतना सुले लेपोय मोहिना भारत सरकार गिदि भारत सरकार दी मयक सिंग नखोई अखोई त ताकपीरे मणिपुरी नहय मिति नहय लेनिंग मुजाब लेयु लान तौबु जब नो दुम थेंगनो अइना थापना येंगनी कनाना लाली कनाना चुमी पुंगतुम तुमगा अइना कोनैना हाइगनी मयक सेना हाइबन मसे मोय मथौदन करमने माना यंबिउ एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मा पृथ्वी की क्वाइटगी पॉपुलर रब 64% होल वर्ल्ड मा सपोर्ट तोबनी अतेदी लोइन अर्जेंटीना और कर कंट्री अमेरिका टू लोइन डाउन द लोइन लेखरबनी ही इज द बेस्ट ही इज द टॉप इन द वर्ल्ड अखोई मा पु धुप दोना तोना थाजी अखोई मा लाइदोना खल्ली माक्स लाउ जादे आदा असम चलगा काजीरंगा चलगा समू गेंडा अखोई समू मयाम जेंग नुआइन मा प्राइम मिनिस्टर नि दिस कंट्री बिलोंग्स टू हिम नुआई दम को तोकदमी मणिपुर द मी मंगा म तरा म सिबा भाई सो कोई फर्क नहीं पड़ता चलो न तमिल लेगी था लोयर म मैसेज म थारक दे म नुआई तो पाऊ से फोन दे मागे सेकंड इन कमांड से मासु लामी वा म हाइरम दे मदि चले अरुणाचल प्रदेश मा मुचली मीटिंग जावी खोली तो न को ले फजन अरुणाचल प्रदेश से पीजे चल शेट इट लुक्स वेरी नाइस अदियो मान लाऊ जादे मान नाहरलगुन एयरपोर्ट तगिन अखोई एयरपोर्ट्स ब जोबो ओनली 22 मिनट्स का चंगे दबो सरफेस लाग ओनली 300 किलोमीटर्स ही मैनेज नॉट टू कम वो किसी तरह हर तरह नहीं आएंगे है तो चलो भाई तुम आपस में करो भाई हमारा आर्मी है सिपाही है जो आपस में करो लड़ाई करो आपके जोर जार मुल्लकता रहे देना हाई बर्थी मसाकन में मीदो लेकिन तो गुंडा को और कोई मुख्तार अंसारी कोई ना चही कुन मंगा कुन थर अमा अदे यूपी दगा तोर मान मी जंगे हुंबो हातोसु अजी थादो मा सीग्रे हाइबी वातने मैं मना रो पार्क नो लेप दर अदे जोर जार मुल्लक तर माइट इज राइट हाइदो तौनिंग तौजोर थाद अदुनी किलोमीटर लिसिंग अमगा चंगा चतरुक अखोगी फेंसिंग जी करम मोंग द तौरगसु मपानदगी मी मा लिचलक हाइबसे इंडिया की मागी मैकेनिज्म कोई बीएसएफ होइगरा
Manipur की पुलिस होइगेरा नत्रगा any BSF होइगेरा मधु नाक पहाइबदो I think this is a Herculean task कोई US दा कोई कनोगी मतमदा Donald Trump की मतमदा Mexico की border से fencing तौरीब से याम फजना billions and billions of dollars na men तौरीब ने मधुदा मागी anybody who would like to infiltrate मधुदा लिटलगा चंगी हाइबगी determination में यावरगा चंगप मतमदा याम सांगबा kilometers है मसी नाक पहाइबदो it's a Herculean task Manipur da huzik Burma ga border lairib se 398 kilometer mu oramani luri badi Manipur ga Burma ga sinatti border se luri badi Mizoram ga Burma ga da lairib se around 510 kilometer oramani maduragi amuk Nagaland ga orib sina 215 mu oramani Arunachal ga mu oramado sina 520 mu oramani exactly oramani ko sigi Manipur da yamna komna चिंगदा कदाइदनो मतागी हाइबसी खुगी मणिपुर ग बर्मा दगी फाउजिलागा लाकदबसु नत्ते लाक्सु लामगनी कदाइदगी नोम सोइन लाम बियाय इट दे मे कम फ्रॉम अरुणाचल दे मे कम फ्रॉम मिजोरम गी 510 odd kilometers से सांग्रबा लमनिको नहान नोमा खुगी आर्मी रिटायर्ड अमा खुगी कर्नल शांतिगा ग फमिनबदु रमाना हाय बॉर्डर अमा हुजिक लरिबसे मोइना हाइबदा एनी सिपाही अमना मि लिसिंग तरा लेरगसु मेन तबो ngमदबा टेरेन नत्ते Hojiki leib mafam se akhoi hojik Manipur ga sina reality ne hadi mit tang tang na uri se asine ko sigi whole 398 kilometers si masi khar ma matung da putra tara khudingi sibai thamang magi capacity su leiroi hojiki hari ba mechanism sida achangi na changa agadi hojiki temporary aigi kilometer 3 akhoi gi lam amaga India ga Burma ga thaina khaidok nakhibada magi local inhabitant mayam se free movement magi family tangkhai phau hibadagi komna bagi yabagi dam ta habidu ga hojiki madam siga mukhenare hojiki tongan ba intention namaga madudagi amu akhoi demographic profile ma soirakpa economic opportunities mangakpa aikhoida haibadi laiba mi singsina magi survival gi torko madam sida lamda hingnanabagi damakta akhoi forest manghalakpa madudagi amu tongan ba magi economic development torok even poppy plantation kan haira iba a massive forest handak mangi basi 100 square kilometer hen manga I kan hairi basi ko mang manate mang manate haibadi mi du hena laksela abanina ama khoi gi livelihood se muk thirak pada thungairak pane bim aina hainingi bine ai khoi gi inbuilt system mechanism se kari leibagi haibado adu hoina khoi su amuk strengthen to goda bune anybody we are very good in blaming people kenu the moji function tawdi तौद्रबदु अखोइना तौरे होइना खंगगदि अखोइ मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन नत्रग मणिपुर की सिविल अखोइ की एडमिनिस्ट्रेशन से मसी की करी मथौ अमा अखोइदा मेकानिज्म अमा डेवलप तौदबनो हाइबदो दैट इज द नीड ऑफ द आवर से खुदम मोन हारबदा मिजोरम से को मिजोरम से अखोइ की कनोनस कमर्सन खंबिरमनि मिजोरम दा मणिपुर की रंग थोक्त्रिंगाय ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर अमा लान मनुंगदा लागा लैग्रबनि कुइना मदु हुजि मोइना अदुम मोइ matam khra lehenggani madugi matam mathang helakpadagi khangma ngamakta dana thakpa ngamakta dana moi central government dagi mating ni Mizoram haibagi wani khoina larger khoigi khoigi mukhogi family sigi ko larger perspective ma madalam suk chawdo buni kaina hailaga su ko Mizoram haiba state si makhoi hek statehood phangbadagi Mizoram haiba state sida mapandagi changa aga leiba yadana bagi damakta makhoigi mechanism am leijay very simple खुनबदा चांगपदा लैदी लैगनी मखोई परमानेंटली सेटल सुंदुक तो होलोयबा बी इट एनी कम्युनिटी बर्मादगी लापर अमदा लापर को नागालैंड की सुमागी मेकानिज्म हम लेजेब को नागालैंड सो से मखोई 1960 ga खोई 3 की स्टेटहुड की दा लैगिबा खोई इलेक्टोरल रोल सिदा को एनी कम्युनिटी लैगिबा से मखोई डोमिसाइल हन लौगनी मतुंगना चांगपा मी म्याम सिदम खोई परमानेंट रेजिडेंट सुबी पीदे अदुबो मणिपुर की दी मदु लैतबनिना मणिपुर हैज बिकम अ सेफ हेवन हजिकी मिजोराम की दरा जे मुझे भी अखोई मिजोराम की जो हजिकी एफएमआर जे सस्पेंड तौग्रे मोखै जो विड्रॉल तौग्रबनी बट स्टिल म्यांमार की चंगजलक पा हजिकी रिफ्यूजी म्याम जे मोखै दे हजिकी होल तौरग लैबगी वफम याव इवन मिजोराम गवर्नमेंट न मोखै जम फजन सेटल त होले हेबदा साइ वाइसदी कमाइनी येंबे आइना हाइजबदी मिजोराम की दी यामना सेंगना मतम खरा लेतब याय अदुबु होंगबो चावबो अमा मिजोराम दे एनी रिफ्यूजी लाकपदा रिफ्यूजी नि हाइबसे इंडिया दगी वगेरा मणिपुर दगी वगेरा एनीवेयर विद मिजोराम चंगपुसे आइडेंटिफाई तौरगा मक्से मखोइगी लंगबी मिनते हाइबसे मखोइ दम रजिस्टर द लेगनेबा दे विल नेवर अलाउ परमानेंट सेटलमेंट
matam khara lebedugi di government India na handle tawgini madugi matam dong deport tawgini bako aduga Mizoram dadi haibagi wane akhoi gi sei da Manipur gi leriba mogi community natraga akhoi gi se zomi kambugi leriba kambu sing akhoi gi family sing ko akhoi larger fraternity haibagi wane Manipur dagi atopa dagi changa ga Manipur da selto phanayam lerga su akhoi gi neighboring state sigi di akhoi gi mechanism am leje haibagi wane Nagaland has its own mechanism magi mapandagi lakwa misi karma mong da thingdagi haibisi magi inbuilt system am leje Mizoram ni su lei Manipur su lei gida bane ina haijebisi ko aibadi kun amada mi matarpa matamda 1951 1961 17 da leriba magi population si leriba si akhoi angsagi indigenous na ta haire UNESCO na karigumba lam amana indigenous hair agadi makhoda sympathize tawi indigenous pala abnina aduna hojikti Manipur anybody lerak pasi hana mapham phang haram do indigenous haibu waji sijna hore chumbra loi taragadi khona indigenous haibase UN gi nate India government nate lamdam sida taiba misina akhoi gi Manipur haiba lamsina Nagaland haiba lamsina Mizoram haiba lamsina indigenous haibsi karamano haiba da khona define ta godaba matang do adune aina akhoi aigi aju Nagaland da nahan khoi Nagaland Manipur Nagaland public service gi hojik se exam tawba matamda mokhoi gi scrutiny tawba matamda mokhoi gi domicile na tabasi nahan thandabasi yam segna haigre Manipur dadi madugi mechanism do leite for example ko haidi akoina economic opportunity da nate government opportunity matang da lakpa myam karma mong da legitimize tawe habido madu check tawbugi mechanism du ne aigi laikai da mi da masinga ma hengalakpa haibase state government do the well informed da ne madugi mechanism do the akhoi state government ki assembly se they are empowered to magi ekama puthok magi lam puthobagi madugi authorize tawi haibni da ina hajabadi do taragadi laikai amada mi mehengalakpa khunamada mi hengalakpa haibase magi unnatural growth haibudu ko hoji khoi report ama thoi budune khoi ukhul ga kamjung gi side se kun tare lenambadagi hojikti kun ma khatang aire mi like tawi ko atoba khara dana 200-300% unnatural growth am lae khoi gi India gi census haibasi gi magi normal protocol am leje ko akhoi gi female amana magi sahi amada magi lifetime da masa bari manga pok pai je hojikti Manipur gi ratio sidi ko manga poe hengelaiba siko madu accept tawriba magi system magi akhoi gi inbuilt administration se basi amuktang hauna masida akhoi gi empower ta godobune na ina hajabi wanida police station oigera adadagi se akhoi gi civil administration oigera SP DC da leri magi collector haribase collector basically is a government akoina DC haibi wane deputy commissioner haibu deputy collector haibase it actually is the government hai mai makhan loina mak lakpa ngakne ko aduna SDO khudi makta khun khudi makta loina ma lakpa damse akoina immigrant illegal immigrant je pangai da haiba what is our DC doing what is our SP doing DC na pangthok du mana police ki support piram khanda lekai khun khuding makki kana changai haibase it should be a 24-hour vigilant activity ogedabune haibagi wane haziki du ningjang boya babana akhoi gi matam du technopol gi DC oiramba amakha magi chap chaba lam gi matang na puthorpo tamda mase yamna thu na maji mafum khangna dum kadai nom transfer tawgi bi mafum ningjang bi bro aina haibadi hanjan na kayalak tawuni adudane akoina civil administration akhoi leiba ki nomai paibdana lamgi patriot nate chi pairaga akhoi gi officer suri bu mayam so they should be patriotic ko sanaba soil mayam sigi loina arama thabak toroi dawune haibado amadudane kudamona haraba akhoi gi matam amada British ki matam da bit hairemise forest bit adu bit hairemise lichai paiba mi amana magi circle says the what is happening from morning till evening 24 hour haibase mi atopa mala agasu hote na mi anobam cha tha magasu even to the extent matam the British government tormi se mi ma sum lakpada ghari ma siraga agadi masi na khum mi ne na madu bhaw report tawrimne kula yela igno na ko administration nai basi adu ne ba khuna haribse ko CID leiri khoi Manipur gi sum masa gi CID leiri magi administration du leiri nahangai torokra gasu khudak adum magi inbuilt system am leibi haibagi yonada khoi false cry na adum ngang aina idea khoi mina gozi am changre haraga dadi ai team je strengthen da uta I must strengthen my team adugi team je kino the government has to prove that it exists hojik mayam na haineri ba Assam rifle haigera border haigera ama haigera nanen haijabu the government in Delhi is BJP. The government in Manipur is also BJP.
ꯑꯗꯨ ꯃꯕꯥꯅꯤꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯈꯪꯕꯗꯨꯅ ꯈꯪꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯦꯅꯣꯠ ꯕꯤ ꯗꯦꯠ ꯅꯥꯏꯐ ꯅꯣꯠ ꯇꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯌꯦꯠꯇ ꯄꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯁꯦꯝ ꯕꯣꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯕꯤꯜ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯆꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯤꯗꯥꯛꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯁꯨ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊꯟ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ it must be also be something to reckon with